voin hi November ni somni paruk kumsang ni somni pathum pathian ni ani a in zawain chebaile vekule Hamas in Israel mi som pathum le thai mi pali an chhuah le familia fanai lel tran sanga ni zani somni panga thlasom pakhat kumsang ni somni pathum khan Hamas chuan Israel chu anin remna thuthlung bo chia apua an mi shen te chhuah hun toran ruat loka a chhuah du lo Hamas thupuang to Osama Hamdan chuan zirtop ni khan ni tin cha khai mamo phur zathum somsari zinga somruk panga chein Gaza marlam athlenga hei hi Israel thutiam zat ve chawani ati Hamas zinga ral thuam chelek pol Al Qassam brigade chuan Israel hian Palestinian mitang chhuah turte chungchanga athutiam a hlen lawa atang reya piang seniority a chhuah masak turti kha azom lawani atibok Hamas ho anin ti thu ta hle mai chutianga Hamas lam an helle tak thut sia chuan Qatar le Egypt ram te chuan azana zanin palai na an thok le ngal char chara US President Joe Biden an aring aron rol ve bok Qatar lalber Emirates Sheikh Tamim bin Hamad Al Thaniya abia a Israel chu in remna thuthlung zom turin an min le theita shamani an in remna hi ader de khop mai run luyale luan ma lo chuan ti le lungta ta par ma lo chuan ti angkha na nget velawani ti chuan Hamas chuan a tho ni na tan an mi shen zinga Israel mi som pathum le thai mi pali te chu Gaza ram chunga Red Cross kota an hlan filta a Hamas mi shen an chhuah tak te chu sohan chung ko zinga mi Sosan haran kumsom ruk pasari adi kumsom thum pariat neif kumriat yahel kumthum le or chung ko zinga mi no ami kumsom pasari le alma kumsom pathum west chung ko zinga mi siri kumsom nga pathum le noga kumsom pariat avik dori chung ko zinga mi saron kumsom nga pani le no ami kumsom pani midangte hila rotem sosani kumsom pathum le Emily hen kumkwa maya rigev kumsomni pakhatte anni Israel point Palestinian tang somthum pakwa an chhuah ve thunga Palestinian tang an chhuah somthum pakwa zinga somthum pathum chu kumtling lo anni offer tani na changa Palestinian tang chuak somthum pakwa lo muak tu te chu beitunia khopuya anlomin anhan phur mai mai khopa anla mup mup maya Hamas flag an vaina samai antar chei choi mai bukani West Bank ka hianin thlanpui omta se Hamas bukin sarkar na anla to ngei na rin omani West Bank lama thunei to Mahmoud Abbas President of Palestinian National Authority hi kumsomriat pariat mi ani to a atar a to a Israel angam lo lulai lutuka Palestinian mi pui hian an chang kham to ani tang chuak zinga nu pakhat chanchin hi alung chia thla khop mai aming chu Isra Jabi sani a kumsom thum pariat mi ani kumsang ni som panga khana kar chu West Bank ka checkpoint atanga kilometer khatle point panga achia a akar chu alta hlua hlua maya amai po kang sorvek maya Israel sipai ho chuan he nu hian kar bom ti puatuma a hlo tinglawa akara kangta ni ti in thubain siam saka thiamlo chantirin kumsom pakhat lungin tang turin an shemta ani kumria jail bang azut nuwa ni zan khanan chhuata a jailatan ma a afapa no pang kumriat mi po to na chuan rol thar kumsom pangami aloni der to ani West Bank lama firfiak pol Tulkan brigade chuan ni zan khan West Bank ka Israel en thatu te tho puinia anpu kok tu pani antiluma an ruang hi bansang taka an khayani West Bank ka Palestinian te u lofim khur u Israel en thatu te in tho puyani vai chuan in top na tur chu hetiang hi aniang anti nani an chipa khop mai phatsan tu ti tan mun omlo ati mia mayani an thu chwa danglia chuan Israel en thatu tho puya piang te chu December ninga ral main in lamletin in puang ro in puang do lo ni chuan a poizo kang anti ni an ro sang ana khop mai thai mi pali an chwa ti chanchin ne chinchang hi kan shewak lawa an soi kan sha chun cho in bwal kan chak to lituk kanin bwal zo vele kan chung te kan bia ang ti hi ani mai ri e China sipai ten Burma ramri sipai nun chanzir military drills an nei tluanga chakchuak military drill hi rampani teng kara in ngir ngona achwa changa nei thinani
China le Burma ramri Myanmar ram chunga border trade khopui pakhat chunga sumdong lir thei bungra phur motor lian da khom na mun truck terminal chunga inkul mek Myanmar Military Council sipai camp chu nam sipai MNDAA tenbe pui anthaka ni somni pali October khan drone mangin bom anthak wangin truck terminal chunga motor ke som pani nei te chu akang china salhe a motor ding lai zanhi somnga pariat jinga claim te za somni vel chu anbung ro phur zongjong nen akang chivek ti shiatani chu thil thlen nu ani ni na in rin ni khan China sarkar sipai ten Burma ramri naya military drill anron nei ta thutani China sipai drill neya anom zatle an training nei hun chung tur hi chiang takin shiat ani lo Burma le China ramri in trom a seizong bel khom hi awain mel sang kha zathum somnga pariat velani a Joint Sino Burmese Boundary Commission me udinin October ni khat kum sang kha zakwa somruk khan the Burma China Boundary Treaty ti thuthlung an siama rampani inkara in nyal na om theithil zongjong chu an ching fel ta thin ani China in military exercise Burma border bula an nei hi ato phun tur shiat alani lauti in Chinese official Xinhua News Agency chuan atar lang bok military exercise hi kongle lama chuan a thenom ram chunga invauna chi khat ani China combat military drills hian inrin nia tanga intran ni in vo in Sunday po hian an cholem lawa heian ramri in kalpona andan cha thuati chianga tin an sipai te tuan ranziale sipai chakna ti lanna China in athil ti theidan re chiang tura a in chinna mai ani e anti kumsang ni somni pakhat February tha tanga Burma Military Council sarkar in thunei na lak nuin until to rap thak ber hi an tok zela Northern Brotherhood Alliance 10 1027 joint operation be puyan thak wangin rampuma Burma army camps zanhi chuang lak sak ani a Burma sipai te lai pui mu hi China ram chunga atlak tak fo wangin Chinese civil mi chen khat nunna chana nom tak fo wangin China sarkar hian ramria ain ro satamai ni in angai thei ani mipui sipai PDF mipui sipai hi People Defence Force tia ko ani a alam toipo PDF ti in kanziak zel to ang PDF National Unity Government NUG inna adin sipai pol ani a thunei na chil Military Council sipai pol do dal turin ram mangai tu thalai rual le democracy lam tluang zo tu ten me ninga kumsang ni somni pakhat khan an din ani kumsang ni somni pakhat February ni khat khan mipui thlantlin sarkar pai thatu military junta le an sipai ro chu mipui sipai an nivelawa junta emo tatma do ti in kansoi thindona rule putara naw chuan Burma tatma do hi mipui sipai ative tlathung Burma military junta chuan PDF chu firfiak pol terrorist organization ti in me ni riat kumsang ni somni pakhat khan apuanga ti chuan October kumsang ni somni pakhat khan NUG sarkar noya Ministry of Defence chuan Central Committee adina Myanmar rampuma military operation nein be puya thak tranta ani People's Defence Force October unfolding to hi yamona ani a National Unity Government chuan Myanmar mun sangshanga PDF adina heng kan tar lan tak te hi atir phata changa lo om ngalan ni People's Defence Force Mandalay People Defence Force Bago People Defence Force Sagain People Defence Force Makwai People Defence Force Yangon People Defence Force Nipido People Defence Force Kachin Region le People Defence Force Kalai te anne tin heng annoya tarlan tak te hian PDF ti ming pulo ma se PDF of ma cheta polo piang te anni hloma keini po mi pui sipai ve tho kan ni I thoklang ang uti in an sangoi zon pui anni thuan tar lang hlom ani Chinland Defence Force Chin National Defence Force Karenni Nationalities Defence Force Karenni People's Defence Force Karenni Revolutionary Union Your Defence Force Paruk Aso Chin Defence Force Myanmar Defence Force Myanmar National Defence Force Myanmar Royal Dragon Army Burma Liberation Democratic Front Burma National Revolutionary Army National Liberation Front Union Liberation Front People Revolution Alliance Student Armed Force Federal Wing le mun shanga
tarlan sen lo atangin PDF polte an ronding ta sup mai ni tin tun laya tholo ke mem 1027 operation nar kai tu Northern Brotherhood Alliance tinen po anin zoma nambiral thuam keng pol EAOs tamzok te hi an tho puite an ni chungzinga then kha chulo tar lang taila All Burma Student Democratic Front Arakan Army Kain State Bamar People's Liberation Army Chin National Army 15 Kachin Independence Army Karen National Defense Organization Karen National Liberation Army Karenni National People's Liberation Front Myanmar National Democratic Alliance Army Burma People's Liberation Army People's Revolution Alliance Makwaile Tang National Liberation Army anni PDF temel malian ber chu kan soitak Myanmar SSC sarkar kha ania an sipai tatma do tia ko Myanmar Army Myanmar Police Force an kai bu piusathi militia miswal pothoi thot anti ho summanga an sorthin miswal pol kha anni NUG sarkar chuan PDF Regional Command bial panga in achen shanga Northern, Southern, Central, Eastern le Western Command ti in aming aphuasak ani chu sipai bial command pakhat optu chu Major General ani a anwai thoktu hi brigade pathum zela omle a anho tu hi brigadier tia ko ani brigade pakhat noya battalion pathum zela omle a battalion pakhata hian company palia omle a battalion ho tu hi colonel or lieutenant colonel rank anni PDF section commander hian sipai somzel nein ahawa PDF section pathum intel khom hi platoon ti ani a platoon commander in aho bok ani PDF platoon pathum in fin khom hi PDF company ti anile a company commander in aho le ani PDF company in fin khom hi PDF battalion ti anile bok ani PDF section a hian PDF soldier som omin PDF platoon a hian PDF section pathum an oma PDF company a hian PDF platoon pathum omin PDF battalion a hian PDF company pathum a oma chuwangin PDF battalion khata hian sipai zani velzel an nei tlang pui ti na ani military command bial kan sia tlang nel ber chu bial khatna ni in sagain Mandalay le Magi region te ahuamani PDF battalion hi district pakhat zela an bial thin sak ani a amai ro chu PDF battalion hi district le township huam chewa da sang thin ma se aram leilung inzom dan le inkalpona ulsam dana zirin tlemin adanglam theibok PDF battalion te hi district township pakhat chunga umza chu battalion number pakhat atangin an mingpek ani a Kalemiaw biala PDF battalion ani chuan Kalai PDF battalion number 1 atangin omzat PDF battalion number sompanga thlengin number pek ani a battalion khathau tu ero battalion commanding officer emo commandant ti in an ko mai chin military bial khatna chunga PDF battalion te hi anral thuam te nei chaddan le training an nei chaddana zirin PDF battalion changklung takangai te chu KIA nenda anni chin dothu samanga ral thuam le sipai training lama tranlak langai do battalion te chu Ministry of Defense noya omin anmani omna bial chunga military council sipai te chu rolrala che dan mangin anma chon thina ne military bial khatna chunga hian zona thlak omna PDF battalion hi an tamber ani kumsang ni somni pakhat July ni som pathum khan NUG Defense Minister Yamuna Soidan chuan andin tir khan PDF sangriat vel chawin bul antran ni ina soya ti chuan November kumsang ni somni pani ani meu chuan rampuma PDF singruk sanga vel antling theita hiala tuna takhian ama ain na satakin an pun bellerin ani PDF roi tu ti chuan tuna in be dan ro rala che dan phung guerrilla warfare tactics mangin military sipai ti chu ne nan chan ngei an ring ani in pui ni zelang u zalen editorial November ni somni paruk kumsang ni somni pathum mizo te hi British khan min chen shangin achen Burma omin achen Bangladesh ate kan oma India ram chungami te po state shanga omdarin mizoram hi mizo te chuan kan ram tia kan chhal the om chhun ani ome
tun naya kan unaw ten har sat na chi sang an to ka kan nung dewa khana samlama kan mar unaw tele namdang te inti buain mi engomozat anon ral tlana Myanmar twal chung boina wangin mi engmoza te chu Mizorama ron lutin tun thlengin mi tamjok chun la oma chutiang zelin Bangladesh boy wangin mi engmozat anon ral tlan buka Manipur lama po me te ne na boina wangin mi sangtel ral tlanin anon lut bokani kan unaw te kan lo don sondana hian Mizoram ron bel tu te po anlom hle ni na langa alom hle heng kan unaw te hian anin pui Mizoram anon bela duat taka kan lo en kol le don sun hi kan ti zel turani Mizoram hian kan malama hian nge kan tondon shiat ani lawa kumsang ka zakwa somruk paruk buai wang khan mitam tak chu Burma le state chen oma te sahim na zongin antlan chia ani kha tuna heti hian kan unaw ten har satnan tok vele a hetia boy pui the kanom hi awan nei thlak le kanunaw har satna tok te hian enge an ma chonzel don ti shiat har le a Manipura zona thlak le meite boina te hi are mai don lo ni ina langa chutiang bokin Myanmar twal chung boina po hian engchen nge awonga engtika nge re angti po shiat mai har takani Manipur boina te hi arilin athuka thisen po tamjok la chuak thei ani chutiang zelin Myanmar lama po sipai le mi puilam aning kap chhozela kanram chenom maya sipai camp engomoza chu mi puilam tangten anla a tuna hian mabak engamosat an la nei bok heng mun te hi mi pui thlop ral thuam king te hian an beizel ani chuan sahim na zongin nu naw chu an tlan sia ta ngai ngei dona ral tlan tamjok po lo lut thei an lani chu wangin kan unaw te hi tun aya har sat na lian jok po hian la tok theya chuti rual chuan a fel duak thei bok engpo ni se kan unaw ten har sat nan to kani chuan duat taka lo don sonzela antan in puini hi kan tumzel apoi mo hle Kerala University a zirlai innek buaina pali thi Kochi Kerala a University a innek buaina chuaka zirlai pali an thia midang somruk pali velin hiaman tuar chiat na hi Cochin University of Science and Technology kusata inrinia thlengkhani in liam tuar zinga zirlai pali chu andin huna thalo hle ni in Kerala Health Ministry Vina George chuan asoi campus chunga hian tech fest nei ni in chung nei lo auditorium a zai thiam Nikita Gandhi azai lain zirlai pungkhom te hi anin nek buaita ani amun hi phalna pas nei chawlu theni a mase ruwa sura hi hian thilati buai zotania soi ani pona lu hun nga ka ding khom te chuan manmo takin auditorium an pan khoma anin nek ta chiama then khatluin anin chil zuita ani Chief Minister Pinarayi Vijayan akai shwai in Rinizan Khan Kozhikode minister te chu sarkar guest house an thukhom ngala minister te hian chiat na thlenghi poyanti in thichung te an torpui takzeti an soiloma pathian nia CPM in hun an mantur nawa Kerala sada salim lop thille zaile lamang chi zongjong ti lo ni se an tingal bok zirlai liam twar somruk pali vel damdoin sangshanga enkolmek an ni a jorsi chuan kochia Kalamesari Medical College a meichale mi pa pani ve ruang lak to ani ti asoi he thil thleng hi awan doi thlak tak zeta Kalamesari Medical College a hian liam tuar mi somli paruk lak an ni a ruang pali lak ani boka midang pali din mun a thalo hle a pani chu memal damdo ina enkol ni in pani ero sarkar damdo ina da an ni ti in asoi Health Minister chuan liam tuar zinga sompria chu mimal damdoina da anni a kanshiat vele damdoin te chu inring turin kan tingala damdoina doctor tin hena tangin andin mun kan ngai chang zelani ati Minister te thukhomian Industry Minister R Rajiv le Higher Education Minister Dr R Bindu te chu University omna Kalamisaria kalngal turati ni in Jorsi chu liam tuar te din mun ngai chang ring turati ani bok Chief Minister point liam tuarte hi athathe angbera enkol turin atibok Municipal Councillor Pramod chuan lule chuana na gate pakhat mantrom chu innek boina thlenchan pakhat ani thua soi zirlai ten lule chuana gate pakhat an manga alut lam hi an tlumasa a gate pantu tam takinan chil zuita a anrap ta shepani ti in asoini in news agency ani chuan atarlang khati zong kha tun chumata na kan han ti chhuat thei te chu ni e